Kota da soiman tan Kaya sanong tatuong kumadati din sanan dot pasimbayan atibus datit kapag yang payandahay do tatuong no man tinasamayang dahi. Amen. Sanong tatuong din sanan do hinggan no pod tatong babay no. Puji Tuhan tu tokom iya po dinuan pasasado orom bituan do hitid hiti kinayanan dahay nga akita ko di marasam do kayo iya po di patuntugan na rasam ilo nakantay ko mo yan dat balas binti dat panong hitih giyahot auruan temo do rumasam di bulan 1 andia magisuli-sulit takamatuditid hino na rin do kayo hot marasambot den do nawayaan dati pengkukuran angku iti duom yung Pinay isaw Yakub pengkukurohot ay kinaindalanon do kaposyon diolo pengkukurohot kakitanan dati dot inopohit harta pikiro-kiro ititahak ko tagayo ikamundahak kasulungan nga nintangan ginatang di isaw dot oribaw agan numandi dati posondot to ipanambarasan di kosodop dot poingkah nagi kadautit pananudan dati kumakinorohingan iti panumbayaan dati kerohanian dati nga kada dati may padagango dot pengkukuray isaud pinapadagang idihak kasulungan daw agumu na aylanam oratian dati hindi katumbayaan dati nga kasimba kadagang no baritir di bagi mantaded pangakan-ngakan iti panumbayaan dati nga manati padagango miagali isaw kadaw mantadot ay karaja iti katumbayaan dati nga dagango ni dati mantado kororohian sebagai tulun irinan dan itinupo panumbayaan dati nga mandati padagango. Jadi halip yang miagalidi nga atumbayaan tokod harohot kinabungahan da suhay di mamonsay gisamba ino pay kantakan di nga no kain talang ila na panambarasan dati baynod katutukon mantadit tinomod pengkukuran angku katutukon mantadidit itinomod dati da pinapawonsoy pengkurala da malayo ino pay wonsoy ang dati dondo nga harondo katutukon daw harana ko ino pay katutukon idi nga osonong tay kaamu pengkukuroh takod monoguang pengkukuroh takod monorimo hidit katutukan idit pinaindalan dati datimpudan do dati ot ay katutukan di pinaburu dati
Iya mangko di diminturu ga kapurimanan. Komoy na pala itong Pinay nga sayra na po makan toko ino po makan toko di nga iri na bagyahit tamadan no di makan tumamada makan katutukan na po nakakan nga ayahan. Oh iya di bari. Jadi mantadila dua miyang Pinay i Esau om Yakub tumbayan tokod harohi na kausa harohi tinomod isambo ilo di kinatutukon om may dati imbulaya yung nunuhit no kausa ilo kantakan ilo. Noritan dati di kosadop dot ay itimolohin Isak om nagi Rebeka gaduduh na pa dia lolo Ribka nga ami agalo korohian. Isak orohian di Esau om Rebeka orohian di Yakub. Jadi sekira na pa did komoyan dat it balakun bolod yelo nga harodila apat tila palakun dahilo. Om mantadilat apat ta palakun nilam hilo na pinapaintalanggat ay mantada apat numan na padi ingkaraya nga duo padi. Kuma panangi di Esau om panangi di Yakub. Nga sorohon na dati sayra dat ay pinindalan diolo ikorohian dati samtiso minamon saydi dat ay katutukon om kantakan dit kaymayaan. Mentok na pod dimolohing iisak om nagi Rebeka. Pengkukuradi diolo dot ay kinatutukon. Sayra na pod nuhupan di Ribka tanak daw i Yakub dam minanirik itu cuma tirik ka minanirik tay kami nangudut tabarit di Isak itapa daw om Yakub na padadi nga patayan badadi di Esau. Patayan na bakan tadarid no kasupan mo. Nga minagidu di Yakub o nga dilo den tamanon pagidu may dilo hilo na nakarikat di siya dila dilaban. Sayra dat minagidu i Yakub mahanto ko na po di sakira magihumbo ko mo na kasalahan nga ina po di pasalawon dati dilo nga itina daw tuminong hupot monirik tay ko mangudut itapa iisak. Tinomod badilo ilo no la kamonda tinomod. Mantadilo tinomod modasih di Yakub suhuad di tina daw minagidu daw may dilo dilaban. Sayra daw ako pagidu pero linay daw kaguli nagisyo. Nakasawo na siya ay duo sawo ay duo apat. Giso midpira tanak pudom duo. Sayra na padidot ay nakasaway siyo. Pwede na retan ng pira tanak. Paguliyay no di Yakub. Naisiya no kakasup di tinadaw dot paimpasi. Mantadit minogidu dahiri kinayon dilo. Naisiya no kakasup ano na kailod say ramin ni dupagun. Kaguli nga hino. Jadi ilo na po di tinomod di Ribka sendiri lo nga
minamon sed ina pohit upusan di siya Yakub nga nokoin sadu mantad daw. Sakira ngon dati imbulaya i Isak kadaw. Di siya na po kay mayaan nga Isaw. Ko kikitanan na po dati mantad ko Isaw na po loom korohian di Isak. Nga haro bagyati kanta kandot sayra no pod iyati no po nga kay mayaan. Nga kiginhawah to kondod paing kuro polo nga kino pa isyon lo ka haro hitiad di. Miyagal lo pod dito nga sigu itanganak sikul. Haro itanak sikulot alay do korikot to may sikul. Nukuro kad ditanak sikulom kalambat to ko piyati nga kino pa isigu dahay ka. Pikira-kira iya di kan tet osoro di Isaw lowo kon mo. Tu sayra no pod kay mayaan di Isak isyo nga noretan itit sinuratan penembarasan dati dat ay manja kakadihi Isaw di dia Isak tapak daw. Ilan ta kon dati kamo na mingayon-ayon dat ay ginawom kapurimanan po nga nuno na po ipakianon ko nga takon ni tapak ko ka. Miyagalid dit haroy katapatan tu sayra no pod ay nokoy lohi Isaw dat tapot di kapiad ino po hak kasulungan nga nakatahak na di kumadi Yakub. No kadis siya di mumang kita pa daw. Aiso no di doho ka. Aiso no di montok doho ka. Aiso no di nakopi-opi. Aiso no di nolu. Gisang memilih siya manguhot demi agalid di. Jadi kadudua hilat tinomod dilat molohing nga minamon said iyalo na podihom na koin sadu mantadidit ay pagisisan da iswangget ay tapa tina tanganak. Yakub na koin sadu. Isaw hilo ya Isaw nga kita dati ino podihit ay paindalanon di siyom korohian di molohing daw. Minanan sawud okon ko ikorohian do molohing okon ko isi soot ay tadon. Mina ipiadadi kagu panang sawud dit isi soot tadon nga ay lan to konon dati tulun do ogaw ni tano do ginawud okoni ko di indod olingasan kadaw. Jadi ilo no podi tinomodilo nga minomon said kababakan iswang dot keluarga diolo. Okon ko nakundorong dohiri no. Sayra dan nakarika tahilad di Laban. Yakub sendiri nailan to ko dot isyo nga natirikan ni kadaw dilo. Natirikan ni siya nga nukad Yakub nga tirik ikadaw. Gisom piad minanhan sawah piya nga ay inapayit nailanto ko koy laay kadapatay no di Yakubot okon di ko irahili tandu suway ka Ilya kadi di Labanam kumaraja padit kagu turu tahun ka. Nasapan di Yakub dot kinumaraja kagud turu tahun dot moid i Rahel na po nga asang ano di siyo tay ko ay sawo ano kago di Yakub. Okay. Jadi ya Rosnida duo sawo ya
tapoti 2 sawo nga apat matiri. Ini. Sawo na po kapagulo nga Iliyah, kaduo Irahel, katalu it amah di Liyah, kaapat amah di Rahel. Tumialala gaya lulod dilo bo. Ino po di hinondaran nga Yakub di. Apat di it nay ailan ko piyo nga may mangilahilam milay datid milad ako ukaban imbulayan iswanggat kitab ihuman na pait karait di Yakub. Oke, jadi man tadi lo tinomod isuang dat keluarga dia lo minamon saya di dat inapay keluarga di nga nakapagin sadu oke tadi dati dat aiso nohot pisampuruan do okito ano ba di misampuru hirid niya galid hali pia miya galid di nga milakasari dati dat intangan o duo ho kantakan do hiti hali pia dat itinapot ay nawayaan di keluarga di Ishak nga o kito dati harohi komondo korohian di lot tisom tiso haronogi kobosugon miagal dadi di budu-budu basug-basugi ka nga man tadi lo kantakan nilo ina po hitamodon da kinarahingan ang patilombus pakasarid kaindalan ino po kadawhit ay batos sa kinarahingan nga no kaindalani dat kopiagal kopihunong idinubuatan da pinatanto daw nga ako ni mako popotopot tay ko ako ni ko maminsuhu dati dat hali pia in dat kinarahingan nga kaindalan da iswang ganun no pakantakan painsuang pia dit ay iswang got kasansala tay ko kasilapan dati nga akon ko maminsuhu dati dat papaburud no pay karahian dati ay manto ko napatid iyot di pia paindalanan to tinga ina pay rencana kinarahingan ogono pikasari ka okon ni ka iyot dihot ay katatapan dati timpu-timpu dat agat tanaway andiolo sebagai molohing ko kito dat paing kukura ti tanganak kot aulud paing kura kaya ko magyang pinay ikadi mo ipapanganak paing kura kaya ko magyang pinay magirogo-rogo ko it milad aulud dat iswangat ay keluarga kura pira ko tulong na magyadi-adi magyaput-apusad iyahay na po hom harot hapon tulun 5 kusay 5 tandu sapi 5 mantad po di tanganak dadaw nabyan dati tanganak kot kailan do mo gitutumbok iti tanganak po kabi lagi kaman ko na po tanganak nga isikularanda lah itit pakarikat balasan taon jadi sayra na po sumukod arikat poing kukuro hiti keluarga dati kanu ta kay papatilambus at aulu do amo puji Tuhan montakot keluarga dahay idoho dat apurimanan nga milo kudat magondos omongon siko kumakinorahingan tu oko nindo ko ikomon datid aiso no bohiton nga milo pakasarid makan da isi sa omeja milo pod mirikaw o magirumo-rumo
milopod magi ul letuan tong tabu katapurak milaw pa maging gugutud harada aku tuh kamayan daharo pa kauludan pengkura kayo isu angga keluarga magi adik-adik magi angar kamu ino pa kasindualan dat kita di Isak Ribka saira dat kawayad dikantakan dat agat nga ko kita hilo ditanak dilo migogol mioduh o kono ko mioduh nga naurias mitong kian minagido Yakub gisom ba ino po itina daw irib ka nga ano no kita gisom iisaw sendiri nga hara nagi kapurimanan dit okodaw kumadi tadi daw tina daw hinggad isian pa diham ay mininsadu man tadi katumbayaan dot keluarga daw Yakub kinatutukan di siyo dalando otirik natirikan ni kadaw ditiwanon naudutan iso na pakagwi kantakan namuntok di Yakub no natirikan po di tiwanon no tirikan nakagud di tanganak daw sendiri saira dat kakinamoyan delod napatay Yusuf tinirikan baka daw ritiad jadi opoit na nawayaan di siyo man tadid ino pohit nawayaan di nga itinomod di timpunan jadi kada takandada turianay lot pengkukurhot nawayaan nila keluarga di Isak hali piad ino pay rencana kinarahingan nga natumboyo nga mentok dati inakarati kailoh takalot kaindalanon nilo okon ko iso tamudan dati dat popowon said it paintapot tu katilambo uhupan kay kasarik kinarahingan ka okon da ko iya dihot ay mandati paindalano tumbay anak iswanggot pikaruhangan do kayo sebagai molohing nga kombal covid mi rumah-rumah kadaw mi karuhangot karay tetanganak mungkin dat wakon na pod kauriasan kapagiuludan kinababakan dit keluarga do ko itanganak kapagiulud nga man tadi do kayo dat mi karuhang miagal di Isak ikaruhang daw Ribka ina pa'y kinababakan dit keluarga nga man tadi dia lo magi-obi-obi magiuhup dadid ina pa'y pagiuhupan nga osono nga tamodon mi karuhang mia anak ya nga ay misukung-sukung gat popowon sa amu ang osanong nga timpo bayno o purimanan dati haro no day panasalan to ko jadi ailan nilodid okon ko iyotih gay numaan to powon sayo di laid dalan no jadi dot papasala no di karuhang iya magya sa igya kagud di karuhang palad ino pa di nakatali bidi tampinem to kono milet man gulyo kagu tu ay nakaburu nagadiri nakatumboyo no sakira tapot kapiyad iya dihanaway datid isu ang keluarga timpu dendo haraw pakasari ti kasiwatan dati dot
ay mumbalet papatanduli kago. May to kono igitay isuang da sambayang harohi panasalan toko ipongongosol dati kumadi pinaburu dati di lain may dahdet haro kasari o ginawo di tanganak ket gumuli kopi sampuro kago. Sakira harohot kaganan da ginawa nu kapurimanan dat iya it tadon dit kantakan dat iyo didikin natutukon dit tanganak do kayo haran na pakaganan da ginawom paborosan pag yan makimaap makimaap tu iya didihip pinanudukan di laid iya ti pinindalan dahay di laid katugya isay no kayo lad itanganak nga manda di dadharo boros do kayo nga aga-taga Timothy. Iyati pay tanganak ko sa kirad sorohon dati pinawon sa dit molohing dati minaninduol kami nang inggorit nga ay aga Timothy gahoy Mpeng ka no mati ano boros sa iswanggot Kitab Galatia buka 6 ayat keturu kada kau kapalig kinorohingan na pom apopologos dot ang dipermainkan tu nunu na pahi pasasadon da tulun iri no matiit omoton daw. Jadi pingkana gid iswang dat ay keluarga montok di isak keluarga di siyo omno mot no badiolo it nunuhi pinaburu diolo no mot na di isak i Daud kapamiduaan do lisi no mot na gidi ribah takan dat anay siya no kita di Yakub gisbot no halu no mot na di Yakub nunuhi daw pinasasad ka daw gisombo ipe tanganak kisiyo nga ay minangudut tagi ka daw sendiri di siyo sendiri. Jadi ihati ka daw tinga no mo takanta dati at momotomot takanta dondo momotomot takati dondo nunuhi numan dati paburuo kuma keluarga dati tanganak dati iyati it rangit temod siki-siki tempet kamu anggi tanganak nga haroy kopi tanganak kot popopid isuang ginawo sira nakagayo nga ano opusaw kopi iyo dati sebagai ano opusaw dia sebagai mulohing ilo nga kosorawid dit pengkukuray pinonging gorit no umad tanganak pengkana gid isuang pikaruhangan pengkuro kumumang karuhang no itaguangan dat tuduk matoh da tanganak no ilo kao nga kaylo no mamurongod sira da timpudan do asaraw idilo ri asaraw di tanganak orangit ano kapiya harohot ay tanggung jawab pi tapak ko dilaid kumatina ko ka teko arat na tina ko kumadi tapak ko dilaid nga puji Tuhan iyo kayo hitanganak ko kita kantakan dati di nga ako ni ka omitanan bagi ahandaman sira dat iyati haro keluarga sendiri nga opurimanandi dati dihinggait apatut topondaron ato kono tanudon ato kono tungkusanit pinindalandit molohing dati tu kada to kono tungkusay mada to ko dat inapoy kendalanon do keluarga dati nga komitilot keluarga di isak kadaw
Jadi ilagon to kana dadi lo ki. Moy doi na paday pasasadon dati kuma keluarga, kuma tanganak dati nga it milo popentalaanggot tua tei ko kasunion di milo dati kaymayaan. I milo to komoborosottok puji Tuhan. Aiso na panasalanku kan. Pengkan lagi kadaw isuang kerohanian, isuang de gereja nga hali piah det mogi susuai tadon dati, mogi susuai kain kokoton dati, nga okon ko osilih det ay patumpolidan dati det haron po kasansalat i gereja nga iyo ti namatu ditit okon ko isiso tadon ka. Nununo pa'y kantakan dat awayaan datid isuang gereja nga okon ko mandati tamod-tamodo dat ay ino pa'y katutukon nga kapag sante ko kababakan. Ilagon na dagyalat mamirutum isuang da gereja mo. Nga haron no pakasari mo. Bobos no pia mangulud kada borosod it gereja Tangagayo. Ipiahit ongo iso duo no keluarga isuanggat iso gereja nga ay haro kasari bohiton haro kababakan isuangdat ay kapagisisaan dati. Haro no po ki ulom no magyakap yung mirungod sekira na po boroson dati lo keluarga di Isak nga kita dati ino po hit ay kantakan nga kakikitanan no berpuak-puak itapa orahyan di Isaw itina orahyan di Yakub. Gereja nga haro iti di bo. Iti dia opiduo harone korohyan dati iti diam ti dia. Sairad iti dia khotbah muli iti dia. Sairad isi sekolah sabat monimbak kaya. Kosolin iti sa sekolah sabat monimbak na kago. Ay, haron na po bo. Am ilo na dahit ay manda dati ilago. Mantad ko hari kasari nga ilagon. Pwede mila mantagak ko umbalan no mangilag lah. Apon doon tok. Aiso na di ko piya aiso na sampurna ako. Kada untuk hakan takanom iyo natitid tiada yang sampurna ba kanda iri nanti mando panumpalid. Oke, jadi ino padihit pangyadat numan patilambusa dahitid ayat ite ayat kawalu isay na pa'y manasad isuang karahian daw nga mongomotit ay kapugasan nga isay na pa'y manasad manabur mantadoro isiyan na po nga mongomot to kaposiyan na pa'y ngampus mantadoro hidi. Iri na din kada to ko nakapasay momonsay nun ito sonong to sa kira na pod ori kata timpu yati na po nga mongomot sa kira na ato ko kadaw kolomok. Mantadi dadamot tahar pakasari kasiwatan muntok dati kono no momonsay dito nga sonong kumad insana na tulun nga labi-labi pondok kumadit kombolutan dati isi so o katumbayaan. Ori bawa pangyad. Kita no pada ori pinangyad nuka.
ino pa yung mandati pa indalano nga manto konod miyampay panghupandet Roh Kudus. Kumuisa. Kumaduo, kada to ko nakapasay dat momonsay nunuito sanong. Jadi ilo na po dit ay pangyadadi datilot kababakan dahilo nga maya dat panghupan dat kinarahingan kumuduo na po nga papaburu to ko dito nga sanong. Intan to ko na pakagulo keluarga di Isak nagya o sanong ilo mangudut bo. Iyati nga to koy oroh yan da udutan kumono po nga kada to ko na pangudut. Sayra no pod ilo no po paindalanon dati nga popowon sa osonong isuang da keluarga atumbayaan ako itanganak ket ko kita man tadi kosonongon dati nga isyo kadaw osonong ikagalagalit ay mustahil di ko kikirad sa kirano pod osonongot perbuatan nuhom akaw suitanak haray boy sumansala bo nga iri na matugay pilihan di siyod di. Jadi moidet oilag dati let piaduhan pibabakan akan na ka isuang keluarga isuang nagi da gereja nga makiano to ko dat panghupan mantad da kinarahingan. Mantad da itamodan dati sendiri kada to ko nakapasaid popoburu nunuhi to nga sonong. Tu dada mataharo kasiwatan dati may to ko na pendalano. Iso na pakaguhit katampura sila itang pinay nga ila kamundo kasiwatan. Dadamot taharo kasiwatan. Ada kesempatan. Ako, nimati kapati lambus kasari ti kamundot kasiwatan ay. Iti nagit kamulokon dati nga insa na ti pamati. Insa na kunod nakawayad doon na po da taon. Siguli po dadi doon na po da taon na timpud doon do nga ano. Mila hindad 40 bahagi 2 nga iri kasari man 40. Itinapakasiwatan no ilo na komandat dadamot taharo kasiwatan kumadati kanaw no momonsay to dito nga sonong. Ikomoyan kud itinapot kasiwatan ti nga ato kay ako ni kaharo kasari miagal lapot ti umur iti taon dati insan no. Insan ko na santaw nagit umur no. Insan to kono kombal na 20 tahun. Insan nad kombal na 4 ihon apa di danom 43. Di bayno ti dondo. Katalib no patim anon do. Manu pera di 43 nga 44 dan katutukon. Jadi ilo kasiwatan da haro may to kono guno montok dot kauludan da isuang keluarga kauludan datid isuang da gereja tu ihati imo ti mono di katutukan da sumono mantad itamudan dati iri mile popintalangget paingkuron ang kasunsudon dit awayaan katutukon di keluarga nagi gereja dekinayan dati. Kada pologosan inopohi kaposian dati nga opoy to katutukon. Desakiroh dat okitoh dati nunudahi apatut dati deman paburo isuang da kaposian.
Sakira pod ay iedit ahaur-haur datid paing kukuroh katutukon kaboboyuhon nakura tu manwi ti lambuso dat mamirumbak i kaposian no. Tapot ti bagian dadharo hikasari ot kapolidon dati nga okon nindo katamod-tamodon. Okon ni kami palid-palid itong Pinay. Okon ni kami palid-palid. Ay lano na pod paingkura kapalidan ng tok kamono tas takay mangilag. Nga kaduhong kad iri no dihot aralan ko pasenda awayaan ilo no po di pagangatan dot ay boras sa kinrayan ko badat tatong bayo nga manuh to ko dad papaindal dit ralan ko posyon miyampay pangahakan do ro kinurahingan tumbayan to ko dot haro piati kaboling kahangan da awayaan dati nga haro kasari panguhupan da kinurahingan ko mga dati. Bah tok puji Tuhan kung sikaw mantadot kinapagyampayan dati datatuang bay no. Paingkuro piat ay awayaan dati sakira na pod pinapaburo takod dit kasanongon haroy kasari kaboling kahangan nga daho na papanumbayaan o kita kinarahingan at paingkukuroh na ko ikasahapan tumagwangid di mo'y miloh tako dot ay manahakot sa kadung semangat kumad kumbulutan dati oyoh do kapuriman dot kainggoritan kababakan paingkukuroh na ko da gumirat tumuridang tumanduli kago umakin orahingan. Aroy soliho no ditambay Yesus kasasari koromo ay soko iwan kadang keto Yesus soliho. Nakano misi sa tokod isang sambayang. Kinaringan isong kerajaan sorga kung sikaw dot tatuang diti. Insan pakago dot nakawaya he panambarasan di haro kasindualan, haro nagi karuol at ginawo, pinapaintalang kababakan, isuang keluarga nga nailandahay inapay rencana nung nakatilambos kasari. Tuhan tuang iti yahay kadaw nga haro timpu-timpu dahay dot ay haro kasilapan isuang datindalan no kaposyon gisambay ino pay kasusudan dahay nga kababakan pagyaduhan kasindualan nga tatuang ubay no akunan dahay kasilapan dahay kinasalan dahay dahiri anuay ni hay dat ralan do gumuli kago gisambot harada pisampuruan isuang keluarga nagi gereja no may no anuay da semangat ang sana ni kaumbalutan ngad isuang god kantakan da nununo patimpu diti isuang da kasindualan isuang da kainggaritan diolo gisambot hara kasari kasiwatan kataadaan diolo isuang da kaposyon da adamot maganda di karikatan no dokumendua. Tatuang dabay no, kung sikaw tamangan nuyahay, kisang basuab, kano he papaburo dan nuna pahit, tamo dan isuang na kapasyon, iday miyantok di karohyan no. Tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen.
Bah konsikaw do kayo tensanan hinakaw po piruba toko dot tatuang kasuhang. Kusurot ako dinangaan takan